Dobrodošli natrag u pametnu košaricu. U ovom videu pozabavit ćemo se temom privatnih robnih marki i zašto su nezaobilazan dio svake pametne košarice. Privatne robne marke mogu se još zvati i trgovačke robne marke ili privatni brendovi, a sigurno ste se s njima već mnogo puta susreli dok ste obavljali kupovinu. Gotovo svaki veći lanac trgovina ima barem jednu prepoznatljivu privatnu robnu marku, a često je riječ o više marki za različite linije proizvoda. Dapače, neki lanci u svom asortimanu nude samo vlastite privatne robne marke. Jednostavno rečeno, to su proizvodi koji se ne prodaju pod imenom proizvođača, već pod imenom distributera, trgovačkog lanca koji ih stavlja na tržište. Obuhvaćaju razne proizvode, od hrane i pića do kućanskih potrepština i proizvoda za osobnu njegu. Zasigurno su vam neke od njih zapele i za oko na policama jer se nude po nižoj cijeni od sličnih proizvoda renomiranih brendova. Neke kupce brine da je zbog toga riječ o proizvodima niže kvalitete, no to nije točno. Dapače, jeste li znali da često isti proizvođači stoje iza renomiranih brendova i privatnih robnih marki?